ndababaza bavanimo Karugazura na Nyiramasomo uyu mwana wacu nzi kakiri gato ukuyuga ndi muzi aba ngaba ni ndani sibizo ndabazi kugeza umwana wabo nkuriya bamaze muze muvuga ibintu kiyari urupfu ni realite wicane urebe imyaka bari bagezemo umuhungu nkuriya mu gitondo ngo aragize mwarangiza ukagira ngo none ni ikintu coroshe kirakomeye kuri uzubanza wishe muteye
mbabazi muja mwibaza ngo umuntu yapfuye atavuze ubundi bubaye hute. Amen. Ndababaza ububayeho gute? Nukuvuga ngo iyo wakijijwe cyo ni kimwe, ukagenda ukizwa bibiri, nukuvuga ngo igisigaye uburi redi kwijinga rikinguka ukajyayo. Niko kuvuga ngo umuntu agiye kurya. Ninde wahorana robine ntahora karaba? Ese ubundi mugira ibyaha bibamo bibabuza kwijira ijuru urya? Ariko narimo numva ibintu birimo bihinda, reka mbireke. Ariko njamba ese mu gifaransa bazavuga ngo kuba guruma, ubundi mu kinyarwanda uwo muntu yabisobanura gute? Ariko igisambo ni nabiba ni igisambo, umunyaburoho, umuntu w'inda nini, musare cyangwa nimba ari umururumba. Urabona guruma n'umuntu bazabazani bagashaka ngo ari ubimira ibirayi, bazani bagafata kibaza n'ibishimba agashiramo, agashaka ko ibintu zose akoraho, kandi yarangiza agashaka no gucura n'abandi, ugasanga inda yageze hariya. Hariwo twigeze gutara ku muriro dusiga amavuta, inda iri hafi kugira ikibazo, setenguruma. Ariko no mu buryo bw'umwuka niko bija bimera. Urabona ijambo ry'Imana riza rivugwa kumva twaguma aho ngaho, kandi yeme mwuka agira Imana. Uyu munsi twumvishe ijambo ry'Imana kabisa. Buri hari umuntu uza wigisha yavuga kaza numva yagiye neza neza iriya mu mizi ayabaye deep. Buriya nibwo bukirisitu. Ibi mwumvise uyu mukozi w'Imana yigishije, buriya nibwo bukirisitu. Kandi buriya ntituzaja mu ijuru twarigezemo, turibamo. Ko turumvikana? Noneho rero incatumye mvuga ngo ndiguruma, narimo numva yagera ahantu nkavuga ngo wamubwira ngo natinda aho ngaho. Mureke mbabwira iki kintu. Asifiwe. Bibiliya izivuga ngo ababyawe n'Imana bakoresha ijambo ry'igifaransa ine pratique pas. Ntibaza ba pratika, nukuvuga ngo ntibaviva. Ese ubundi imbabazi muja mwibaza ngo umuntu yapfuye atavuze ubundi bubaye hute? Amen. Ndababaza ububayeho gute? Nukuvuga ngo iyo wakijijwe cyo ni kimwe, ukagenda ukizwa bibiri, nukuvuga ngo igisigaye uburi redi kwijinga rikinguka ukajyayo. Niko kuvuga ngo umuntu agiye kurya. Ese ninde wahorana robine ntahora karaba? Ese ubundi mugira ibyaha bibamo bibabuza kwijira ijuru uryama byagenze guta amaraso ya Yesu ahari? Amen. Ndashaka kubabaza iki kintu. Naribajije ngeze hano wa munsi kuwa kane, ndibaza umuntu wakiriye Yesu hari ibintu biza bimubamo. Harimo numva bavuga ngo yari yiriwe hano. Ese ni kuwa gatatu yiriwe hano? None yiriwe hano mwari ko mugana ko araganiriye. Tushobora kumenya amabanga y'umutima w'umuntu wakiriye Yesu ngo umenye ukuntu haya connectinga n'ikijuru yari mubwira. Cyo ni cyambere ngikuyeho. Ntimumva ko ijambo ry'Imana rikoze ibintu. Noneho baririmba nkavuga ngo yaba bari bagumyaho. Haleluya. Baririmba. Mureke mbabwire iki kintu. Nimba hari abantu bazabanesha urupfu, nitwe twamenye ibi bintu. Iza ntangara abantu bazababona abantu baririmba ngo ise muzamunezerwa igihe cy'urupfu. Reka mbabwire nuko twe turabashumba, timuraje mukiriye bataza baririmbamo. Ngo ureba abantu bacanye batanu bicaye hariya, abandi bicaye hariya, uze wamubona umwijima wamye utwikira ukabudika. Nibyo mushaka biriya? None amen. Abana bacu nibazaza baririmba muza munezerwa mwishime, kubera ko nizo mbaraga zitegeka iki? Urupfu. Bwana asifiwe. Nizo mbaraga zitegeka iki? Urupfu. Reka mbabwire iki kintu.
nuko ngiye gutinda ariko ngiye kuyobora icyo nshaka gukora. Muvuge ngo haleluya, mwongere cyane haleluya. Ntimubona iyi ndirimbo barangije, iyi ngiyi tuzataramana, tuzagira gute? Nyigiraho za souvenir ziteye ubwoba. Nagize data bukwe akurira aha, asazira hano, turamurera. Umunsi arangiza yari kure buke, barampamagara ati muzehe ntagihaye avuga. Natsi imodoka ndiruka ngo ngereyo nsangariye ntagihaye kibusha. Baramutera mushira mu modoka, maze turazamuka i Busanza ngo tugere muri kaburimbo, bashiramwo indirimbo iyi ngiyi ngo tuzataramana. Yari yicaye inyuma, noneho yicaranye na muramu wanje ngo kabamuzi, naje ndi kuri vola nje nyine ndimo niruka, maze shiramo kasete, maze iraririmba. Ngo igeze hagati hariya baza bava ngo maze ngo turirimbe tugire gute, sinza amenya gufata indirimbo. Mu mwanya muto umuntu wari wagiye byarangiye, yageza avuga indimi rugaye, yageza yatangira kuvuga, ukaza wumva umusozi kuranyeganyega, maze nama numva ko atangira gutonto. Muvuge ngo wongere cyane haleluya. Numva ko atangira kunyeganyega, amaze avuga mu ndimi, ngo avuge mu ndimi ndahindukira. Reka mbabwire ni iryo jwi rya nyuma. Abera baza bakonekitinga nijoro. Amen. Amen. Haleluya. Iki nicyo kiza gitegeka urufu rukeyoka. Twinjiye hano abana bacecetse, amaze ngo babyine, mbona umukobwa wacu arahagurutse, mbona muzehe arahagurutse. Nibyo Imana yaduhaye amabanga yo kutarama no kuzaza turirimbira Imana. Nkabaguruma nagera mu ndirimbo, ijambo ry'Imana nkabaguruma, twagera mu ndirimbo guruma, ngashaka kumira nje nyine abandi gwagera. Amaze nageraho kavuga ngo ese gituma tutaza dusenga, mureke mbabwire iki kintu. Niyo mpamvu nabatangiriya tugiye gusenga, ntabwo ari yarone usenga. Ibi minota 5 muntegurire za mikoro, muhereza aba bashumba bose. Ariko Imana ishimwe ko yaduhaye abadame beza baza bamenya guhimbaza Imana. Musari mwari ko mubyina kaza numva niko asifiwe ko watinye cyane. Muvuga ngo haleluya, mwanga haleluya. Reka mbabwire mabahereze za mikoro. Kado fata mikoro sha, muvuga ngo haleluya. Nimba ukoze ingana zose ni bande bantu ba intercessor, simbazi ga mwebwe abajene, simbazi abaza basenga imisozi kanyeganyega mukongoma. Ngwino nawe baguhereza kuko nawe niwe wenzi. Muvuge ngo amen. Ngiye gukosora ikintu, mbabwire iki kintu. Amen. Ndakosora bibiri. Icyambere, ntimukabuza abantu kurira. Kurira ntaho bihuriye n'agakiza, ntaho binahuriye no kwizera, ntaho binahuriye na maturité spirituelle. Kuko ariya ni ame, spirit niyo yakira agakiza. Ubugingo n'umubiri mutagizwe n'ibice bitatu. Mu mwuka tuzaja mu ijuru duconnectinga n'Imana, amaranga mutima yacu yabuze ukunda. Niyo waburi archbishop. Barampamagaye ngo mama ararangije. Madame nani sose gucya ariko yari muri eti komeye. Ndinjira mu cumba yari arimo, bamwiyegamije abakazana binibindi. Ndahagarara gucya ndamureba. Kandi se ndiko numvegeze nama numva ko amasa afunguka nka robine. Mama wawe yagenda waguhesa akaguhera akaguheza ibere, kandi yari afite imyaka 100 yari yagenda nabonaga ko agenda. Zari zararanga. Ntabwo nariko mena kwagaruka. Ariko nama numva amaraso aza connecting. Zamureka abantu barire. Ntaho bitwariye. Nabonye wa munsi wikomeje cyane navuga ngo kazambwira abantu nugera mu cumba kumva wibutse umuhungu wawe. Uze wa tukavuza induru gusanga bikanga abantu. Kuko niko gukira. Bari abantu muza mubona baniga nibo baza bahungabana. Ikindi cyo nashaka kuvuga, muza mwatura neza. Timugapfe muzahoreho. Ko muranumva neza. Muza muvuga ngo na Daudi yageza avuga ngo sinzapfa nzarama. Numva neza, nje mfite experience y'umugabo umwe ngo bagiye gusenga baravuga ngo ese ngiye gutinda bahise kuna baye gutito.
reka ndeke no reka ndangize muvuga ngo amen. Tugiye niko mwuka agira Imana. Pasiteri yavuze ijambo ngo urupfu ntiruzaruhumurizanywa n'urundi rupfu. Narababwiye umunsi dutangira hano timukaze muja kubwira umuntu ngo mubwire iby'abandi. Urupfu ni ikinege. Ndashaka kubabaza bavanimo Karugazura na Nyiramasomo, uyu mwana wacu nzi kakiri gato ukuyuga ndimuzi aba ngaba ni ndani, sibyo? Ndabazi kugeza umwana wabo nkuriya bamaze muze muvuga ibintu kiyari. Urupfu ni realite. Wicane urebe imyaka bari bagezemo, umuhungu nkuriya mu gitondo ngo aragize, mwarangiza ukagira ngo none ni ikintu coroshe kirakomeye kuri uzubanza wishire muteke. Urupfu ni kimwe n'ibindi. Noneho reka mbabwiye hari ibintu bibi bizabimurika. Umwijima uzumurika n'umuco ukamurika. No, umwijima tuzumurika uzutwikira, umuco ukagira gute ukamurika. Maze rero iyo context yire Satana azaganira, twamara kuva akaganira. Ariko iyo twasenze niho rero amashengesha agira imbaraga, tuza twegura ikirere tukavuga ngo Mana ni mu gihe bazabiherereye bari mu cyumba bonyine, tugiye gusaba ko umucyo w'Imana umurika. Muranumva neza? Amen. Ni turirimba rero twumvise ijambo ry'Imana, tuza dupfukama tuvuge ngo ikirere cyose turagikinguye twese, kuko amasengesha agira imbaraga ziteye ubwoba. Turi kumwe? None rero ubwo amasaha yari yagiye, iyo muza kumpa hakiri kare, none nti twaririmbaga indirimbo zo guhimbaza zijya tumenyereye, twaririmbaga indirimbo z'amasengesho. Iyo waririmba yose burya kuririmba bijyana n'intego. Tugiye kuva ngo tugiye gukandagira imbaraga z'umwijima, tukabyinira ariko ari yo sengesho. Mbabwiza ukuri nubwo twavuga rimwe ibintu byose biba bikiza. Mwanumvise? Amen. Ko mutagiye musubiza mikoro yashize muvuge ngo amen. Amen. Duhaguruke rero dusenge twese. Iyo bija kuba byenda nagira ngo mbabwire ngo ntihakagira umuntu uzoza kwibaza ngo uyu muntu yagiye. Ibyo nza bibabwira buri munsi no mu nsengero nza mbivuga ahari. Umunsi nzapfa nza ntwara imodoka bagasanga imodoka indi hejuru biye nka capati, abantu ntibakabaze ngo ese yagiye. Mbaye mbabwiye aho nzaje, iwacu ni mu ijuru, niho ntegereje ko umukiza wanje azava. Amen. Nta mpamvu zo kwibaza. Nza nibwira ngo wenda kubera ko kwa bari akababaro kenshi, iyo umuntu ababaye cyane ntabwo wenda wamwereka uko atekereza. Ariko reka mbivugire mu ijambo ry'Imana, uhereye umunsi Blaise yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we, niwo munsi icyerekezo cye cyabonetse. Ntibisaba ngo tukibone, ntibisaba ngo tukirote. Kama mume wako ni nini? Ni mweupe, tutafika wapi mbinguni? Nicho kibazo. Kibazo si cy'abadusika. Kama roho yako ni mweupe, kontrola umutima wawe urebe. Niye habizera bazaja kuba simisho witeguye kuzabasa uri kurizwa niki? Ni ubunorira ngiye butare kwa mukecuru mvuze hafi hano norira umurego ko bw'Imana. Yesu yaradufiriye, tuzamusanga. Haleluya! Tuzaba tungano hari indirimbo tuzaririmba kuri uwo munsi. Haleluya! Together.